vanu ya lang ti samnu nong pen God's final message to the world vantil thum thupu three angels message chung chang thudol ikihil jing ovin vantil ni na thulang sap pen chu ilung ovin zan hi chu introduction tabangin inapanawin tunya hi het chin be kit na diwa aban jom ikihil kit diwa hi isei sabang wa ka sopitia ho ichi vantil thum thupu hi Pathen leiset ako nanunong ogin cho hi in hi chi ogin zo lo zo si hi Babylon kupi chunung to su chimle su mga omding hi ti ki chen ta Pathen thun warning ap sadim di mo hi ya chu koi man chan ai ne sei pi poi kan het lo hi ti lo na dinga Pathen leiset chungai oging ta sama ku ki cha te la jong to hai ging ai tu nya hi chingai zo si hi Pathen na ngai lu nai Pathen na hu hing no mai Pathen amang tha la zaw dinga na dei lo hi Lord hungdoh tabang Noah hungdoh tabang Pathen hungdoh na dinga tu nai ko na nunung ai bo loi in ye chin ke pa hi tivin ha pan ke pa hi tivin Pathen thu he thim hi tivin hu hing na thu he thim hi tivin chu tieng ta le hu hing naw ke pan thu pha chu midang jong za sai tivin sei pi jing hi tive ye chu Pathen na ngai lut na le thu na thei pen ke pa na he ye jang ka so pi tio pan ha lan lai tivin Pathen ayum pi chi taw hindi chu itaw naw he ai le vantil ani na thulang sap Bible chang jo khat ve ni sim kin hi ve ikipat na diwen thu bun bong som le li chang gen chen vantil ani na chom khat ama no nga chun a chi len azon than huina zia lunghan na leng pi zu chitin nam tin le phung tin don sa Babylon khupi chung nung ta chu achim tai ati Babylon khupi chung nung achim tai kiti pen chu tu ninunga spiritual Babylon hung chim ding pen ki sei na chu hi itivin Babylon lhagao kiti spiritual Babylon kiti hi thim na divin Pathen thon ki chen tan thu pun bong som la sigi langa chun hi tin a hin sei jan a he thu pun bong som la sigi chang thom chang nga hi chi chun ama chun lhagao win gam thip lama ei pui ta nei hi chun Pathen tei tom na min dim set chuleh alu sagi aki som nei sahim san thip chunga to numai khat kamon a he thu phun le danila sahim ki sei zo si ta khat ngan hi alim jong ki bang alu za jong ki bang akiu jong ki bang itabanga na chu Pathen ki bang cha chavat sa in hi chi sahim chunga hi Noti gim nei ta kha atawe ti ki chen ta Pathen thon ei hilo he amanu chu koi he tiam chule achala chun hi chimin he ki sune thugil Babylon khupi chungnong banui leiset Noti hole til thet ta honu the mother of harlot ati ya jaka sobite ho spiritual Babylon itio Babylon lhagao kiti hi chiwa sahim san thip chunga to nu he hungi dinga he Bible in sei do dinga asei jo si chu I sei diwe hi in Pathen thu hi ai na banga ngai thei ding in ibon sawin pakaya nga kinyaw sa na chutieng ta le lung ki hon na puso ke hi tiwe ti hi avela pakai mina ikitip naw he spiritual Babylon kiti Babylon lhagao hi ipiham ti hi kichen ta het thim na diwa athu sim chi sa ho akona hi chi spiritual Babylon hungdoh dan kiti pa hi kichen ta step by step ma in vet diwa amas pena Pathen leiset lenggam ho anivet sa na chu hi chi thu sim chu hesu kevin Daniel bung ni na chu hunga hi le vanu leiset adinga civilization thu pi pen chuteng ta le lenggam lo pi pen chuteng ta le Pathen mi te chunga jong na sata ani su si pen hi chi Babylon lenggam chu ani ki mo na hi hi chi lenggam chu vanui leiset pompi thim gau thil mu zo si ki pat na khang ki pat na lenggam hi dinga Pathen ni sa in hi chi Babylon a ko na chu lenggam ho ban nei cha hung chia ama zo a Medo Persia hung ya chi zo Greece lenggam hung kit na abana Greece ki chei chia chu Rome lenggam hung thunga ni chi Rome lenggam pen chu eastern western Rome pen chu divided nation of Western Europe 10 kingdom 10 nation kiti pen chu hungdoh ai le hi chi Daniel bong sagi na hung kit na hi le hi chi lenggam ho hi thaneitah chu ding ta le phat mo naw ti ding ham hat mo naw ti ding ham iza kai jo si a character lo vet sana dingin sahim za chum to ahin vet sa ki den hi vet san an Babylon chu KP ba kai to vet sein ban ta le Medo Persia te chu vampi to vet sa ki in chu ding ta le Greece lenggam chu lut no to vet sa ki in Rome lenggam chu sahim kidang ta dragon to vet sa ki in hi chu ding ta le
hi chi rom lenggam iti penu lenggam no kha pen hi lenggam ma so sanga lenggam zat chum hin le gim nei pen a hi dan chu pathin tun ki chen ta prophecia ein hil thiem jing mu su ai the nil bung sagi chang sagi hi chi zo chun zana ka thil mu ha chun vebin sahim li na chu ti zat la ki chat om ta nasata a hat kamun hi chun thi a ki sim halin ta nei jin hi chun anen hal halin achip bangin chule amo chu akeng ton a chilin hi chi sahim chu amasa sahim ho sang chun achum be in chule ki som anei ze ati chu hi chi rom lenggam hi lenggam mas zo si sanga za chum hi le ki chat ta le ki dang ta ati in ipca Bible prophecy chun rom lenggam chu nasata a focus di sana a sei di satham hi chi roma kona gam som hung jom khan la kona chu leng khat hungdoh ding kiti hi chi leng khat chu akinyau pa kiti chu in hi chi kinyau pa hin leng dang zo sile leng gam mas zo sin anibor kha lo be na to kidang ta an to hi chi ya chu Bible a sei di san he hi chi ama na to la thil bol chu velew han de nil bung sigi chang som ni langa na akiseiye hi chi leng pa chun hat chung nung pathin chu tai tom na thulen ta sei do in chung nung pen mi thing ho chu asugen thein chule phat ho le dan ho a khelin chule mi thing ho chu ama khona phat ni chule phat ke khat sung kipido hi ve ati chilenga ma kona hi na sata last day events Bible prophecy in role a play ding ti ki chen ta pathin tun ei hil je wa chu pathin in hi chi chung chang thu hi ha ta ei hilo hi in chule hi chikin yaw leng pa kona hi spiritual Babylon iti Babylon lhagao kihil na lem sa ko di lo pathin do na lam pi zo si chu ama lam pia ko na hong ki panding he ti chu ki chen ta pathin thun ei hil nom je wa hi chi thui ki chen ta ei hil ya chu hi chikin yo pa hi Babylon lhagao iti spiritual Babylon a hi dan tu ni nu nga Babylon khu pi hung chim ning ki sei pen cho hi dan pa hi a karak chal hoi ga ve hi ti ven hi chikin yo pa hoya ko na hong do de tiam tai le ki som la ko na hong do ding ki ti ai denil bung sigi changet ke man aki ho chu ka ngai tu nei le vebin ala wa chun ki chum khat ong do e ti chu na ki som la akon chun ki neo ki dang ta chum khat hong do e ti chu hi chi leng khat hong do ding ati pa chu koi ma dang hilowa Roman Catholic Church Pope vai hom na noya sa hu chu a hi ti chu ki chen ta ni sai ta be nei neo cha pa na len ta ong khang to hi dan ki mu in vet sana in the rise of the medieval church and its influence of Western Europe from 1st to 3rd century achun hitin ki sayin the mighty Catholic was little more than the Roman Empire baptized the very capital of the Christian Empire the office of Pontifex Maximus continue in that pope ati hichia chu rom lenggam gam som la kona kinyaw khat hungdoh alin pita hin pha ati pen chu Roman Catholic Church a hi dan chu ki chen ta pathin thun ei hi lo in hi chi ti lo chu adang lo hi dan ki chen ta ki mu do chu hi na he chule kinyaw chun mit anei ati kin in he denil bong si ki changet chule veben hi chi kia chun mit ho ta bang me ti in pop chu hi dan pa ji ki chen ta ata la ngai in chu tieng ta le thum na chun kinyewin ki ma sa thuma su asulu ta ati in denil bong si ki changet na kinyaw ma sanga chun ki ma sa thumo chu azunga kon em bodan me ati in hi chu herulai vandals ostrogoth ani ki su mang na phat 84 93 85 34 85 38 kitia chuan hi in Justinian lengpa thusa nanuya pop in holy war la ri su mang lenggam si chu hi ki chen tan in sei ta ben chu ting tal hi chi kin yaw pa chun kamjong anai e tikit in denil bung sigi changget chang som ni nga chule thulin ta sei do na kamjong omen ha chuning pathin atai to me ti jong sei jen he ai le hi chi pathin tei tom na thu sei ho chu ipi ham itabonga pathin tei tom na to ham in sei jing tawin pathin ki sa mi him kiti chu pathin tai tom mi hi tiwin zon bung som chang som thumla thumna judo hona don bun na phato ji a sunga ka sew hi poi pathin na tei tom je hi bowe chonglet mi him na hi na sa pathin na ki sa je atiwin he Jesu Christa chu pathin hi in ai la judo chun pathin dinga ta san lo hi ai la pathin tabanga ki gela na ato ting ta le mihim kha ina sa pathin na ki sa in pathin atai to me na tiw he hi cha ko nai mu do chu ko hi le mihim khat hiya pathin ki sa ho lo si chu pathin tai tom ti na in chule ani na chu chonset ngaidam theya ki gel zo luk bunga chang som ni la khatna chun danthu sun hole first season tei tom na thu sei pai hoi koi ham pathin tei lo chonset ngaidam thei koi ham tin a gel pan ta ve
ya chu mi khat in chonset ka ngaidam thia tia hi le Pathen tai tom ti nai ya chu pop chun itabanga Pathen tai tom ham ka sopi ti ho jilai document a ki shut na chun we the Pope hold upon this earth the place of God Almighty ke ho hi Pathen pan muna chu ding ka hi ve leiset na hi tia ki chen ta akam changwa se hi the priest does really and truly forgive the sins in virtue of the power given to him by Christ ya chu pop kiti hin chonset ngaidam na thaneina anaye ti ji ki chen ta sai ki ven the Pope is not only the representative of Jesus Christ but he is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh adi Pope hi Jesus Christa thahial mai mai hi po in ama ta hi Jesus Christa chu ahi bo ve ati oi hi Pope your 13 encyclical letter New York Benzinger brother 1903-304 chu document ani ki sundo cho hi nai ki chen ta Pope ki ti chu Pathen tai tom pa kinyau pa chu ahi mo mo ti ki chen ta an ki mo na hi in het chin be na de home ki dinga hi in anga na chu kinyau chun phat khat phat ni le phat ke khat sunga tha nei ding atikit in isu Daniel bung som ni lengan akiseiye to limit thi ngo choma ko na phat khat phat ni chule phat ke khat sang ki pido ding kiti ai ya chu hi papal supremacy phat itiu AD 538 to AD 1798 sung chu ki saina in hi chi khang sung hi Bible prophecy the Daniel revelation na chun za chum chumin rendal abolin khat vele times and half a times atin khat vele a times and a half atikin in khat vele 42 months atin khat vele 1260 days atin ai ai la tha khat ngan in 8538 apara 1798 sunga papal supremacy phat Catholic Church in Pope lam kaina thani dan pa khang sung ki sei na hi chule agup na chu kum sang le zanila som gup sunga kinewin Pathen mi thing ho asu gen theding tin a sayin je Daniel bung sagi chang som ni langa ma chu mi thing ho chu amma kho na phat khat phat ni chule phat ke khat song ki pido ding ati na hi ata ba hi chi 1260 years sung papal supremacy phat sunga chu Roman Catholic in ta san ta Pathen mi ho Bible amma ta in anisima Pathen thu bang ta ani chon ho zo si chu ama sa khu to ama lam tha na to ki tu lo ze in mel ma dan ani mu in ani thadin ani sumangamen holy war min ani panin ani thadin hi ama sa quotation ka isim do na wa chun mi chon pha ki tha chu chon sit he nai a hin la houbung dan to ki tu lo chi khil zo si su mang le tha chu chon sit he poi ati hi chot ma chu ama na mi tha hoi justify ni bola dark ages sum itiu 1260 years sunga chu 50 million wal mi him ani tha he ka sopite ho Spanish Inquisition phat lai jong in warden se so khang lai jong in abon cha documented isu ke he koi ma chan lep thailo koi ma chan ki mu mo sa thia anei lo ding chu tiang ta le reformer tam ta Roman Catholic khutna ahing changa hal ya numa John Huss kiti holoi Jerome kiti holoi Bible ani veng bit holoi hitia chu Rome Spanish solia gammang sung ku thing kula hitia chu ani tha sa hi chu khang chu ki sei na hi Pathen mi te na sata gan thianuma hi che pha sunga cho houbung di hi gam thip gama ani ki sel pha ati cho he Bible ai la asagi na chu kineu chon phat hole dan ho khel dinga tin itabanga dan ahin khelam ve hi ti ve Bible a chun Daniel bung sigi chang som ni langa na ang chana sayin phat hole dan ho ahin khel dinga ti a he adan hin khel dan ho chu ga veleu hen Bible ahin biblical 10 commandment le Roman Catholic 10 commandment hi zat chom le ang hita cha ka sopite ho Bible 10 commandment chi vet nai le akhat na nangman Pathen dang na nei loading atia ani na chu milim ang sunga na kun loading sim long na sim loading ati and Roman Catholic 10 commandment village akhat na khu you shall not have strange god before me atia abana ani na khu you shall not take the name of the Lord your God in vain kiti paging ai milim na sim loading kiti pen cha la do wa anoi langa som pen hun nia so ya cha som linga abol tho ai wang chu change then commandment to change it as hi dia chu Pathen dan twin khelo sting ta le phat le ni kho jang itamang ki khelam Bible ni khu sim dung ya chu ni khu ki ti hi sunset to sunset akisimai ain la rom te thaneina le amo influence na noin midnight 12 to 12 ni khu ki sim ta nai chu ting ta le 10 commandment la adinga asaw pen chu 4th commandment hi Bible chu ga sim le hon pot do bubung som ni chang ge chang som la khat chonga ni khu thieng ta ni ding gel do singin ni gop sunga na to a na to ding zo sina to chai ding ama wang ni sigi ni chu pakai na Pathen chor nga nya hin hi chini khu chu
na kiti na to loading nang manihin na chapahin na chunuhin na so pahin na so nohin na ganchahon ahin no kot pi sunga malzin hung umzo si jong ahin ati ya chu chor nga ni kiti hi zudetia de boipon mizo si pathin hong sunga lu zo sia ding ti na he aje chu nigup sunga pakai jam van leiset pi khanglen chule asunga am zo si chu sima ni sagi nya ki chor du hi je chu pakai jin chor du ni chu phat thei bo asu thing ati he hi chi ten commandment adinga asau pen chu ding tal alai lung pen chu hi aina roman catholic ten pathin thu pi lo pi ta la poi mo ta pen hi ta manga hial kit wam vetang number 4 pen khu number 3 a hial cho sting tal remember to keep holy the Lord's day ati get cho sabat jong hilo the Lord's day ati get ta cho I said the Lord's day can be interpreted in any days cho hi chi duha thu ta ki bola oh ya chu pathin ten commandment cho a hial hi ai ma lai ko la ka sei nom ki kha chu roman catholic ten ka la khat le ni ni hi diplomatic ta hial hi ku ki cha ten mang ten commandment pum pya hial hi koi tha nan khiawam moi te la parchi hong lu na ten commandment tha ka hin pu pi ta ta song pi ka ma ki tungai chu khu pathin dan thu I do now kineu pan hat chung pathin do nan thu se ati sanga gim nei zo ku ki ten pathin na do he ya chi iti lai jong le igamu hi wang phat na lung thei lo ding phat thei nai chan lo ding mi nui si le mi not thap le mi chut phai si ding me ya chun ku ki fanatic ki tin hin ku mangu hi binti avela ka tu se no sia ka sei jing nei aye chu diabol khep hla mi te hi weti ki chen ta ki mo in ya chu damu te iti wai le thiem gau hem lam kai na a ku ki leader ro si ki khep hla na ten commandment khu gang chara ku ki ten vo chi wa isu mang ta ka siwa pathin lung han na ila wa kim loading phat thei na jong thei loading ai mi nu ya politically spiritually ya suppress easing ningo ima khuwa lo de hitabang ta hui sita ini ki hla zo no wa kum som som la nga zo la nga chingkhulam doi choi nu thilain ko lu na pathinu ka hi tia inam pu pi hin lem thanu ku ki minang ki chim ki na in thilha ki chip na nam mi te thila bu khat hunga na pathin bi insol hi na namu ka ngai lu hi midang sang ka ngai lu ni kanam lan Israel sang ka ngai lu ni nong hwa ding in thugil ta ki shut na ke man ke na ka hin pu pi ke tai ku ki te ki thap na hi pathin thu do na nga na satan in chung nung pe na I thap naw hin hi chinam mi te chu I ti ni ti yong le iwang phat lo dio he hi chung ka sei ngai wing ka so pi ti ho nam lam kai ho houbung lam kai ho pastor evangelist reverend ki sa ho zo sin lo ngai win I chonset now til dang sei win abul pi pe na diabolin ai thap hla now pathin chung nung pe na I do now pathin dan thupi noi si tai bol now le I chut pha now song pi ga ma thupi som ki ti to hi chi thilapu khat pathinang kilama I Bible thu thingu pathin thu lo pi ta ki khial ti nei lo khat khial dinga Bible dang khat ta bang hung pi pa hi chi ki ho na mun hi gang chala hi chi mel ma lin pen hi ta imu ma sat lo wa le I dam lo de hi ti ki chin ta tu nia ave vela het sa na le warning ka hin bol ki nei ya su tu ni ka tu sei nga ya het chi na hi chu warning message het thiam zo si hungdoh hi ti win malama ding do hi ti win ikil hep hla naw pathin tu do na pen hi su mang ding le do dinga front line na hung ding do dinga ka tiap na hi wa ye chun pathin ko na ole pathin warning message nga hi ti we ti ka tip na nom na hi we hi ti cho hi in kinyau pa in pathin thu pi chu hi tabang ta chu ki chip na amana chu ting tala akeng pa chut pha na ya hlo ki chim ta hi wanui pumpi a lep hla hin a hi chuleh hi chi kinyau pa hi Daniel bung ni na ko na hung chalwa hungdoh ding dan mun let mol ho in sewa chu ting ta le hi chi pa hi chinu hi Catholic Church hi mong eti ki chen ta correct chalwa ko na in mu do wa chi zo zo a chu Daniel bung get na hi chi kinyau pa pop vai hom na pen na sata khangdoh be ding hi ti ki chen ta prophecy ai hil be kit naw ki mu in hi chi hin Daniel in kel challe kel ngui chal chung changa thim gau thil mu aw nei chen hi hi chi kel ngui chal te ni chu ipi vet san ham ti ai le Daniel bung get chang som ni la khat kel ngui chal ki ni nei na mu chu media le Persia leng te ni a hi we ati in chu ding ta le kel ta su se ta chu Greek leng pa hin chu le mi te ni ki ka alien ta chu leng ma sa pe na hi ati kel ngui chal ki ni nei chu Medo Persia lenggam bat sa na hi ati in chu ding ta le kel chal khat hat taung lenga kel ngui chal hin tat lu pen chu
Greek lenggam hi ti kitchen ta evet sawin sting ta le hi chi kial chala ki saw ta masapian chu Greek leng masapian chu hi ti kitchen ta ai evet saw hi ni chi Greek leng masa chu koi madang ei pon Alexander the Great chu hi ti kitchen ta imovin Alexander the Great makai na a Medo Persia lenggam zwa no ma hi ti chu kitchen ta history chu mu theu min hi hitia kial chalin kial ngui chal ata lu a chu ama akisaw pen chu bangai ta in akisaw pen abo phana chu kili hung ping do a hi chi kili la akona chu ki khani hung ping do kit asai hi chu Daniel bung sigina kinyau pa mama nyau cha kona hung khanga ban ta len ta in pha leng pa pop thaneina Roman Catholic Church so a hi ti chu kitchen ta asai kit nei Daniel bung get chang ko chang somna hi chi little hon chu na satan akhang to we exceedingly great ati na chuding ta le vansipe te lam kai pa jong ate in chuding ta Prince of Peace jong ade ati cho hichi vansipe te lam kai pa Prince of Peace kiti hi koi sei na mi ti tingai le Jesu Christa sei na hi ti kitchen ta imu do to pun bung khat chang ana chu leiset leng ho zo si vai pu pa athuet tu sa gin chat pa Jesu Christa ti thil zo si chunga vai hom leng pa chu Jesu Christa hi ama de na ki san chu na tong eti ya chu Bible prophecy hi chi little hon hi ha ta he chin du le ha ta he thim na diwa focus in prophecy central focal point khani hi chi little hon hi aya chu ama hin last day events tu ni nu nga hi role lin ta place ni chu tu pun bung som la thum na leise him ki ti to hin na it ya chu Bible hi chung sang tu ha ta ai hil chin no chu ting ta ama hi spiritual Babylon ong hi ding dan yong chi chin ta ai hil nom je wa chu vantil ni na chun ki chen ta hi chi spiritual Babylon chung chang hi het thim na diwa oging ta asap jing hi ti chu ki chin ta imu do he ai le chi little hon ki ti pa chun van sepe te lam kai pa Prince of Peace jong chu ade e ti chu ki chen ta imu ben hi chu Rom lenggam chun Jesu Christa chu anadawe ti na chu mu do in ado na jong tam ta imu ta ben doctrine ado na Pathen thua ado na chu ting ta le physically a jong ado na omahi na hi ita banga physically a Jesu chan do vem thu bun bung som la ni changli chule amei chun wana a si ho hop thuma hop kha alui than leiset chunga asep thana hi chule dragon chu asu ding kun nu mei nu anga chun asu la ti ti acha chu valhum jing theina ding ngin ading jing jing e ati e dragon ki ti satanin animan cha chu rom lenggam in ichi rom lenggam bang cha chu Jesu Christa chu ahung pe na chu thading shu mang ni ani gut pa chu ki chen ta prophecy in hilvin hichi go kiu chu hilowa kum som thum zo lang 3 decade zo langa Jesu Christa chu physically harm abola Calvary cross nga chu ani khat bia ani su gan the dan ki chin ta ni mo ki nei ya chu ko sopi te ho thu phun le the kneeling ki chin ta prophecy ko na thim gau thil mo ko na e hilu kin yaw pa hi Rom lenggam spiritual Babylon ong hiding dan pa ki chin ta e hil chin hin hi chu vantil ni na pen jan ha ta sap jinga hi chi sunga chu yum na lo du le hi chi sunga chu iman tha kha lo na diwa tu nya hi warning ap wa ging ta sap jing dan chu ei mu sa he ya chu Satan in Rom lenggam sunga hi Babylon lenggam tha chu atun do hi in hi chi Babylon tha chu prophecy zo sin ako thu pi pen focal point a nei chu hi khangtina pathin do na hong ki salal jing lenggam chu Rom ani in ya chu Rom chu Babylon lhagao kiti spiritual Babylon chu hi ti chu ki chen ta ai mu sa nomwa hi chu vantil ni na pen chun oging ta hlang sapma hi chi spiritual Babylon sunga yum na lo diu chu ting tal iman than lo diwa warning ging ta asap hi ti chu ki chen ta prophecy chun ai mu do sa he chu le thu pun bong som la thum chu hin ki ting ta la tui sa him ki ti pen chu iwet na hi le hi ti na sei ki in thu pun bung som thum chang ni chutia ke man tui khanglin nel dila akadin chun tui khanglina kona sem khan ong ke pat do komoi ama cho ki som alu segi aki hwa chu lalu hu som me chule alu ho cho pathin te to na min ho me hi chi sahim ko mu ho chu lut nu to ke bangin akeng to ho chu vom pi keng to bangin akam chu ke pi kam to bangin chule dragon chun tha na le lal to na chule thuneina chunong ama cho pitai ti ya chu zonin hi chi thu pun bung som la thum na chu tui sahim ain mo ki na hi chu kp vampi lut nu chu ting tal sim ki som ho chu pum khan ahin mu khom dan chu imovin hi chu Danielin bong sagina animu kp ba kai vampi lut nu chu ting tal dragon alu som akisom kitia ki chat animu khom pe chu pum khan ahin mu khom dan chu
in se we hi chi sahi mo si chu zon thu phun bung som la thum na chu pum khana hin mu khom in chu ting tal hi chi pum khana hin mu khom sahim pen chu hi chi a character ho chu tuya ko na hungdoh tin dragon chun tha na le lal to na chu le thaneina chungnung api ati in chu ting tal hi chi sahim chu leiset pum pi chunga thaneia hi atin chu ting tal le Pathen tay tom nan na tongin thu sayatin chuting tale akisahna maha chu adam do ke tai ati in haulebi chunga hin thaneina choyin mi akihosae ati in chuting tale hasom li le ni sung tha nei ati in Pathen mi te asugan thetin ama chu number kidang ta 66 ani atin chuting tale mi tha ta khat lam kai ani ati ya chu tui sahim le akinyau pa iti hi thakhat ai in yuchu denila ki sei pen chu zonin avela thupuna hin mohin Daniel mong sige chang som nila nga na chivet na ile chule ama chun chung nung pen tay tom na thulin ta ta sei ding chung nung pen mi thing ho asu ngen thei ding phat ho le dan ho khial ding mi thing ho chu hi chi pa khot a chu phat khat phat ni phat ke ki pido ding gen thei ding ati ya chu Daniel in animu kin yaw pa to thu phun bung som la thum na tui se him pen hi thakhat little horn power mama choi dis ki chen ta ki mo in Roman Catholic religious political power say na mama chu ahidan chu kitchen ta Bible in a vela confirm chu he ya chu prophecy ko na akimu do chu hi le tunia Catholic Church ki hi Rom to thakhat hi jing a in Rom lenggam to banglo dan in guzing jong le ahung kun do nal akibul phuna thu ho le ta san ki hil zo si hi Roma ko na hung ki pan nga na hi chu ding ta le pagan nation ko na hung ki pan nga na in Pathen lenggam daw na dinga satanic azan lin pen ahi ti chu kitchen ta ai mu do sawai ya chu ka sopiti ho Rome kiti hi spiritual Babylon ahi dan pa so avial vela Bible a confirm he tu revelation som na sigina sahim santhip chunga to Noti minthangnu thudol chu khat mega simkit lew han hongwin vanui leng hon azon piu Noti nu chule azon than huina leng pi ga zuwa vanui leiset chung cheng ho khamngol sa gam tui tam ta chunga to Noti chungnung nu talan matvet sa ingkate Chuin lhagao gam tip lam ai puito win a hile ichun Pathen te tom na mindim set alu sagi aki som nei sahim san tip chunga to nu mai kamui ati Bible a chui vet a hile nu mai kiti chu houbung vet sa na hidan FCC bunga chang som nel thumna izenem tile Krista houbung lu changa hi banga chu in nei pu jong nu mai lu changa hi ama ta sa hu hinga jong hi Isaiah bung som nga li changa aje chu na simpa chu na jipa hi in zanel ho pa kai chu amina hi nalhat do pa chu Israel mi thing pa ahin ama chu leiset pumpi Pathen kitiding ahi bala 2 Corinthians bung som hat chang ni Pathen tom la na chunguma ka tom la ahi nunga thing bonga Krista ko akapi thin ding ma nang ho in nei pu khat se Krista dinga ko hol sa ni hi we nunga thing akiti ting tale Krista houbung di chu vet sa nai Revelation chapter 12 the virgin woman kiti ko in ahin la tu pun bung som na sagina sahim san thip chunga to no hi nunga thing lo numai chawe Noti minthangnu ati the mother of harlot ati chuding tal cha tam ta nei no ati ki nei ya chu ka sopiti ho hi chin nu hi koi madang sei nai point houbung di lo false doctrine sei na no chu ai ya chu false doctrine hung kun na history in sei Daniel bung ni na pan ahin sewa bung sigina bung get no ahin sewa hi chila ko na chu kinyau pa lenggam false doctrine church hong ki dan chui sewa Roman Catholic papacy hi dan pa chu ki chen ta in sewa tu phun bung som la thum nan avela confirm bol kina antichrist church ki tipen chu Roman Catholic church so ahi mongi ti chu ki chen ta hi chi tu phun bung som la sigi na hin aphun do ai aye chu tu phun bung som la ni nan nunga thing chung chang tho sayin ni chu Krista houbung vet sa na in ban ta tu phun bung som la sigi na nunga khat ma sayin chu Noti ati nai ya chu chi Noti minthangnu houbung thing lo Babylon lhagao spiritual Babylon itiu hisu ihet sabang wa Roman Catholic Church ahi ti chu ki chen ta isei do chu he chu ting ta la ama chun aleng pi ga zwa chu vanui lei sit mi zo si akhamngol sa heti zu ki ti chu false doctrine Christian di lo chu ting ta la Pathen do na lam pi sei nai hi chi a doctrine chu vanui lei sit pum pi akhamngol sa ka so pi ti ho hi ya chu itabang bang zuo hun jia chu ting ta la vanui lei sit pum pi akhamngol sa ham ti ho chu aban video pa hi detail ta kan sebe na lai dia ai la tua hi leiset pum pi zuwa khamngol sa dan pa chan chu iga sei do no mo he hi chu false doctrine kihilna di lo ho ta san di lo ho Satan lampi Pathen do na lampi kiti yo si chu in Christian min pu hi ewa Christian ta ta hi lo hi to ho zo si chu azua mi khamngol sa dan pa
kihet na chung hi dia he hi chin nu in vanui leiset pompi azua kham ngol sa na ko nai ikiven ni Pathen thun ki chen ta hil jing oi in thu chi bu bung som ni le thum chang som thum lo kha pa som thum ni chi vet tinga le zu cho san phat lai ta le vet dan khon jong a san sa a chama nal zala lon ha jong le ve hi in a khon le hi chu gul bang le gul sum gu hat ta bangin mi a chli ji ati zu ki ti chu ka so pi te ho I don ting ta le lung thim ki chim lo thu ki he thei lo ai da nga jong thil ki he chin thei lo chu ting ta le imu jong ki chi lo ilam zo jong ki chi lo vanui le sit pom pi hi mi ma tam zo hi chi nu zu ai kham ngola hi ja chu I Christian hi khu hi ne gu cha gu ki tha ki mat zon than hui zo se galet tol hi tai dim jinga koi ma chan Christian lhagao ga chu ki su thei lo ipize in zu kham gam hi wa he ya chu tu nya hi izu kham na wa ko nai Pathen in kile do ding le hal do kit dinga Pathen in tu nya hi ei ko wa in hi chi zu kham na ko na iliam do na thei sun diu le I hal do kit na thei sun diu chu Pathen thu thieng ta tui thieng chu don ngai he ya chun Pathen in tu nya hi chi hin na tui hi don in lang teng ta le hin na nei na ti hi chi hin na tui Pathen thu thieng ta thu ta chu don ding le het thiam dinga tu na iki ko in hi chu vantil ni nan ki chen ta tu na hi ogeng ta lang sap he hi chi zuwa in kham ngol sot po hi ti ve zuwa kham ngol zo si thi dinga hi van gam lut lo dinga hi ti chu ki chen ta Pathen thun ei hi lo he azon than huina ji a alung han na leng pi zu chitin nam tin le phung tin don sa Babylon ko pi chung ta cha chim tai ati hi chi Babylon ko pi chung nung Noti minthangnu zuwa I kham ngol lai si wa hi hin na ding lo ding hi chi Babylon ko pi to chun su chim le su mang thai te te deu hin na ding mo lo hil ding hi ti ki chen ta Pathen thun ei hi lo he hi chi Babylon ko pi chung nung Noti minthangnu zu I kham ngol na wa ko nai liam do na te te dinga Pathen ei ko na hi tunin za hi ti ve a cheina Bible ka sim nom chu First Peter bung nga chang get lim ge chanu mun ki hong phawin aje chu na ki do piu diabol chu kp ba kai ki tom banga koi ka wal hum dem ya hol ya wa le a hi tu ni ai satan en lung thim tho ta le hlo lo ta hi vanui pom pi hi chi Babylon ko pi sungai nom sadana ko ya amanu zu hai hi akidop sa a khamol sa gama khuhelawa koi kutna Pathen hung na dim na jong he phat alo Jesu Christa in warning api ho jong za phathei ta lo lhagawa ki gut tup na ding le chonset in khudal ha a pakai to ki mu tu ni lampi cha jong koi machan gian na hin khumang thei ta lo wa hai hi chila a I odan wa Babylon ko pi chung nu ki so chimpe na so mang thai na lo de win tu ni hin sadak mesak le Daniel ho bangin lim ge chain Pathen ding in thieng thau ta hin khumang tai ti ve next episode na hi chi Babylon zu ho chu next by next in hil chin di we ikimu kit ka siwin Pathen in ayum pi kit tao han